Tihlukene kabili tilwane letingena ekhaya kunaleti lethi inhlanhla kunaleti okukhuluma umkhuba noma umkhokha letoveta nje cha nyalo sekunemkhokha lokhona la ekhaya. Hlezi uphupha amathuna wena. Why uphupha inzalo engcule kangaka? Mphupha umuntu ongasuye ukungcwatshwa, mphupha lithuna, mphupha umuntu wakithi uyongcwatshwa kanti wangcwatshwa. Tiyabhadla tibhadlile tsatobhadla sikhathi lesitse buka naku mina sengikhohlwa kubingelela. Good morning, Tumelang sanibonani absheni wherever you are, South Africans. We are back. I want to send a special shout out to our latest show, Lebes Nayo na Pyramid. Hey, what a great time we had now Mnaget wherever we are. Thank you so much. Hey, show ibe mnanzi sister B, sina Pyramid Bulosi. Invoza imali etipoko imali yabopheula. It was so nice. Uyathi emqondweni wami before ngichubeka, I want to send condolences to the family. Kunemngani wethu that had just lost his mother. Kusenhlitweni yami ngekuthi ngisho mnakethu ngithi wherever you are, I want to send condolences to you and the family. Umsebenzi uhambe kahle kakhulu etinhlitweni tethu sibhlungu kakhulu. Golden Soul Tsununu mnakethu uhambe kahle umsebenzi kakhulu on behalf of Tiyabhadla and the management siva buhlungu kakhulu lokukuvelele mnakethu. Etibhadleni setichubeka tibhadla. Don't forget to subscribe, like and share. Follow us on Facebook, TikTok and Instagram. Igama lami ke mina ngingizamani ngwakadlamini Sibongo inkundla bahlathi mkhonto kaShaka samukethe mbovene emalangeni. Mkhopha kaunetwa unetwa ngomkhemetelo insimbi kayigodwa phunyuka bamphethe etandleni kusemoyeni wami wena mnakethu kuhlale kusenhlitweni yami lokuthi njengoba sikhula singema South Africans la eSouth Africa la sikhula khona la sinetibongo that we must value tibongo letisikhumbuta ukuthi singibobani. Nangicala kusebenza mina ngisebenza nepodcast yeTiyabhadla. Tiyabhadla tangifundisa ngespirituality, things that I didn't know. Spirituality, consciousness, uyabona, emasiko. Kuthi kahle nakukhulunywa ngelisiko kukhulunywa ngento lenjani. Ngiyathanza ke mina ukuthi nje bafana nabakhula emango. Ngithanze kakhulu indzaba yaphakela umthakathi la ngizwe emchuno bo Jacinta le Jozi lena nabacala le movement ye March and March. It was a very interesting one. Kukhombisa ukuthi kunemajaha la akhulela emangweni la akhona kumela umango. La akhona kumela sive nasesithathwa abantu. Emadodza namhla phela mnakethu waphelele emasontveni. Uthola indodza yonke isesontveni ishatanda. Umhlaba uyahamba. We understand. Uyathandaza. Yemnakethu indzaba yema undocumented immigrants it's blowing up ku social media. Bengathanza ukuthi wena mnakethu kancane nje uthi caphu ngeku understanda kwakho wena mnakethu ukuthi ngekubona kwakho ukuthi government angahambisani nemibono yemphakathi. Nangabe umphakathi sosukuma uthi no immigrants lento lesekayenda in our country ayisasimnanzi ayisavumeleki. Uma ungacaphuna wena mnakethu ngokuvisiswa kwakho ungacaphuna uyithini lenzaba le? Singithi caphu kancane ke mnakethu ngicela ngikubingela nje ngitisho ukuthi nami ngingibani. Mina ke ngakasho ngesibongo ligama bangathi vele nge-dictionary maphupho. Yes. Bantu abaningi baphindze futhi bangathi ngempunga yesintu. Okay. Ngoba ahambisana lamagama. Okay. So kulombuto longbuta wona ngiyiqala la lenzaba. Into lesiyende kanyalo la eSouth Africa. Yes. Into levele ngevision iqala, into levele ngetibonakaliso. Boba bengizwe nje nabo phakela umthakathi. Yes. Babantu laba benevision iqala ngayo lento. And le vision ifikele abantu abaningi kakhulu. Njengoba ngikhona ngi-dictionary maphupho ngifuna ukusho ukuthi akusibo kuphela abantu labayibonile, baningi abantu labayibonile lento ukuthi la eSouth Africa tahambe kube nento lenje. So lento ivelele abantu labaningi ivela ngemaphupho ayo akhona ngidabachaza la ukuthi siyaqala nje. Okay. So nangakubisa kancane esithombeni ukukhumbula ukuthi kunebantu lelive lebalilwela boba beSolomon Mahlangu. Nalabanye labaningi. Yes. Balwela lona lelive. Angeke ke bese umoya wabo usuyalala nje. Ungavunguthi sekuvunguta wona ke manje. Siyafika ke lento sihamba
ngema-visions abantu sebayayibona ngoba leli live belinabo khokho leli, angithi linabo khokho ngoba umuntu uthi ngasisho ukuthi usuke ahambile emhlabeni, asikusho lokho. And futhi indvodza ayifi, indvodza iyachubeka Yebo. ngoba nayike yatala umntwana emfana kusho kona ukuthi ayikafi, so liyaphila. Okay. So ithi nayifika le nto iyi-vision ifikile nakubo babe sebayethathela tinyathelo kodwa yinto le baqale ngokuyibona kuqala. Okay. Kwanami ngilomunye lowalibona liphupho lokuthi la eSouth Africa live litawuhamba libe ku-1994 ngatshelwa ephushweni. Uthini mnathu? Ngisho ukuthi kuma-followers bayati nabo ukuthi nale post ngisenayo futhi ngayibhala, ngiyakhumbula nje zange kwaba kukudzala. Ngayibhala nje i-post ngathi mina live litawuhamba liguquke libe ku-1994 abantu batawusukuma balilwele lelive. Sekuvunguta ini-ke manje, sekuvunguta umoya wabokhokho wabo-Solomon Mahlangu, sebathi hayibo nathi tindvodza tonakala phela thina vele besilwela lokhu. Okay. So nangabe nyalo sekuhamba ngale ndlela angeke kusalunga ngoba phela sasilwela ukuthi vele thina titukulwane tethu tsale tiphila kahle la kule live. Sekungakho-ke namhla siyavuka le nto manje-ke singazi ukuthi mhlawumbe ngeneka kukhona bucile noma bumnyama Yebo. lapha edeskini kule bantu labahlala lapha. Babamba amaphepha sebenta ngendlela yabo manje kungake kuze kutofika nyalo kungathi i-president ahambisani-ke manje nembono webantu. Yingoba sekukhona lishintsho lelikhona lapho kodwa ngala simunye kungakona abayithinza ngala, kungakona abayithinza ngala iyahlangana. Iyahlangana. Nini sayikhuluma yingoba sekuhlangana ini manje le mimoya lengikhuluma ngayo, sinemimoya-ke thina sibantu. Yes. Yemnakethu uthinza indzaba lebucayi leli jaha lithinza indzaba lebucayi Sister B, indzaba yabo khokho omkhulu. Kuthi leli live leli alizange lavele laba khona kwavela konke nje kwavele kwenteka. Leli live leli linebantu labalihlela lese bahamba. Manje sisenkingeni thina ngoba lo government lesikiwe nyalo, lo government sekabusa thina emnakethu. Lo government lona uhambisa lempilo yalabantu bala kule country ngesikolo. Kanzi labantu bale country la ngiyayithanda lento elwa ngilamazulu. Lisiko leli mnakethu. Kakhulu mna. Lisiko leli uma ngabe government was aligning lempilo yalabahlali bala kule country aba-aligna ngelisiko wena Sister B, ngicabanga ukuthi mina ngabe tinto letiningi letonakele betingeke tize tonakale kufika la setikhona. Mina ngiyacabanga nje ukuthi uma ngabe nala etikoleni lama syllabus bekaphushwa ngeligama lokuthi sakha emajaha latawumela tinkinga letifana nato tona leti. Amen. Ngoba lapha kuleli siko namnakethu ukuthi kancane buka ngoba lo government besahamba ayoyibulala le ndwe lisiko bese kutawuhamba kuphele nje kuye emhlangeni. Kuphele nje kusupportwe noye mhlambe bese kutahamba kuphele ukuthi basupport ukuthi nyalo kuyavunulwa sememeni inkosi isibitile. Bebatawuhamba bangasayifandi lento leyo, bekutahamba kubonala ngathi lento seyimosha imali asekubuka lo mnotho. Bese ihamba iphela lento nangabe uyayinaka kahle. Kodwa ngemathambo babamkhulu yabuya lento yasho ukuthi hayi phela besingenti nje thina sathi kwentwa nje kungako lento siyatibuyisa ke manje sebayalwa ke labantu lebalele lamakhosi ngoba phela thina la South Africa kunetindzala. Tindzala la bekuhlala khona ebantu ngetibongo tabo ngekwehluka kwabo. So la etindzaleni-ke kwangcwatshwa abantu lapho kwangcwatshwa bokhokho omkhulu. So ngeke baze bahlale bangavuki bayilwele-ke leyo ndzawo leyo ngekuhluka kwema-tribe akhona bekunemakhosi akhona. Yes. Makhosi-ke ayakhuluma ngikamoya. Ngoba asinakakhuluma lamakhosi ngakamoya kuba khona-ke abantu labasenyameni nasemphefumulweni njengami. Kuyenteka nje ukuthi umuntu ayiphuphe inkosi uMswati. Kuyenteka ukuthi umuntu ayiphuphe inkosi eMapondo. Kuyenteka ukuthi umuntu aphuphe mhlambe nasesongena tukwenkolo kancane amphuphe Shembe. Okay. Amphuphe Lhanyane. Okay. Bese lo Lhanyane noma mhlambe lo Shembe so uyabuya ukukhuluma kulo muntu wathi hey mina-ke wona ngunike amandla sengithembe wona nyalo sukuma ulwele live aye KZN lento siyavuka ke manje. Lamandla sachamuka in different sources, saqhamuka lana ngala sevele
Ngicabanga ukuthi uyangiva ukuthi ngithini mnakethu. Lokho kuthi phakele umthakathi mnakethu akusuye yena sicu Akahambi yedwa. lakalwela ngubani yena Sister P kuthiwa Jacinta uyigubhuluta wayigubhuluta ipresident yaze ya refrain le statement yasikhuluma kwendekani Sister P. And uzubona ukuthi sisenkingeni, especially thine lama province la lathulile. Yes. La eMpumalanga lo mnyaka bekune State of the Nation address. KZN neGauteng Yes. kwafakwa amasotsha ukuthi kulwisane naloku kugujwa kwegolide ngalongekho emthethweni. MEC wala eMpumalanga iTolo yakhala ngalendo lesikhani akhuluma nge-statistics se-crime for fourth quarter 2025-2026. Kuthiwa bayasuka le Gauteng KZN bawela ngala kithi ngoba ngisho nathi si reach ngegolide. Yes. Basuka bafika la. Into lebhlungu nyalo la sebangene kuyo. Sebase Kruger National Park. Le poaching sebayilinka yathi sibayendani. Bafike Kruger thina ngisho besathi icala ukuthi bekubanjwa tibhejane kuthethwa amathamba. Nyalo sebabamba tilwane bayangena nato lemgodini kuze babe nekudla. Shokuthi kahle kahle kohamba kuhambe kuphele konke. Kuphele igolide, kuphele tilwane tethu, kuphele ipark. So MEC bekasakhuluma lokho ukuthi kutofuneka ukuthi vele amasotsha adeploy kahle kahle kuze kutokhona kulwisana nale ngalokugusha kwegolide ngoba lengindo leyendako labafana labancane la sebaphila nalabantu khona la sekubonakala ngasimpilo sengiloku lokunatha tshwala ngilama party tindo letinjalo. So I think mina ngiyavuma nakathi abahambi bodwa bakhulu abantu labahamba nalaba fowethu, so isupport ifuna ichamuke vele ngala ngoba amaphoyisa afuna kwenda tindo ngendlela yabo. Kani laba bachamuka sebathwele abasabi lutho. Ikhona nje lenye indoda lengiyibonile yangalenkomazi ngalena nayo ungathi bese ifuna kususa libutho kuvuke libutho ngalenkomazi seliyachamuka litanga la lichamuka liyashanyela lena sport liyakhuphuka ngoba ngivile bathi letigengeta ngale ngetulu bese tse Witbank. I think it was last week if I'm not mistaken. Kumatili ngicabanga ukuthi la mabutho lawa uma angahlangana asebenzisana nalamasotsha ungathi le process itawushaktela ungathi le process itawushaktela ngoba hey leli butho liyalwa leli. Hey ufuna kuphinze kuphume lamazambane labolile emaphoyisa itolo nje babambe iphoyisa bebasolo babaphenya sho ukuthi iMozambique neMpumalanga yasebenziswana ukuthi timoto letiphuma ngebutsotsi. Indzaba ya 2000 hayi loba kuqhamuke special agent saqhamuka na 8 sathi ngifuna ungifakele imoto bamthole 99 nalo 8. So syndicate mhlambe nangaphuma nalamaphoyisa labolile ngoba labanye laba leader lamamashe bakhala ngalokuthi lamaphoyisa ngiyo lalathatha lokuncane kulaba fowethu labo khamba. So that's why bafila ngasibani power ukuthi asinzawo siyahlala asinzawo. So nangaphuma lamaphoyisa labolile kusale lamaphoyisa ngoba khona la kahle amaphoyisa. Yes maningi futhi amaphoyisa la kahle. General Mkhwanazi basikhombile thina. Nasekhathi sigodlweni angisithi khona tingelebane. Kodwa ke leto tingelebane leto tifuna ke vele tibanjwe nathi tsuso ngoba timosha ini sigodlo timosha bukhosi. Angeke size sikhone ke kuphila nato tingelebane. Njoba ngisahamba nalendwa kamoya mina. Yes. Lendwa kamoya ngalendlela isebenta ngayo konamnaka. Yes. Lo muntu uyatalwa ke la eKhatsikhaya abe khona uba nema sign akhe futhi. Okay. Ukhanza ukuthi nasakabamba nje bo 8 years. So ucala kuvuka akhulume lokuthi athi ngiphupheni mara akakaza atshelwe ngeligama lephupha. Kodwa soyasho ukuthi ngiphuphe ini ngibone ini. Uyakhula lesiphiwo uyakhula solabona lo muntu loyo ngilodalelwe ekhaya emndenini ukuthi abone timo mhlambe letingasikahle litawudamage umndeni. Mhlambe noma ngabe kukhona umoya lomubi lotako la ekhaya uyawubona lo muntu. Okay. Ukuthi la ekhaya kuta ini noma ngayati lento ukuthi isho ukuthini. Ubuye lo muntu ophinza futhi abone uma ngabe la ekhaya khona lilunga lemndeni litawudlula akwendeki ukuthi kudlule ilunga lemndeni
kufa umuntu ekhatha ekhaya lo muntu lo angaboni, iyafika le vision atshele ukuthi umuntu onje la ekhaya utawuhamba. Usuke abone labakubo bahlangene. Okay. Laba sebahlangene kusho kona sekuhlangana umndeni ephushweni ngokamoya basuke sebadzinga ithi hayi mina inzaba ukuthi loyo muntu lo utawuhamba. So le nemimoya ngiyona le nemandla kakhulu nanoma abantu bangafike bavimbe ngani kodwa ngenxa yokuthi thina abantu labamnyama, abantu labasundu, ngiyagculisa kuthiwa abantu Yes. abamnyama. Thina abantu labansundu thina sadalwa nalobu nkulunkulu vele kahle Okay. kahle ubunkulunkulu. Ubunkulunkulu engibushoyo ngibubi. Thina esadalwa ukuthi uNkulunkulu wasipha ukuthi sichumane nemvelo. Okay. Ngakho umuntu nakalele ebusuku akusilula lo muntu ukuthi aphupha ase-America kodwa into la tayiphupha, utawuphupha sihlahla, aphuphe emanti, aphuphe itilwane. Okay. Njengoba nguva uthinze lapha njengoba singuvathinza bubhejane. Yebo. Uya kuhlale phansi utibude ukuthi kungani bavalele i-Big 5. Kuthiwa itilwane letikhulu leti kufuna ukutibona ngemali noma kufuna ama-tourist afika atotibona ngemali. Umuntu wahlala watibuta ukuthi kungani leti tilwane leti vele kube ngento kakhulu letibalulekile na? Vele bambe ba-discover bayibona ukuthi letilwane leti ngeyona nyama futhi lephilisa umuntu nangabe mhlambe kuyofika la ekutheni angabanjwa nje itifo leti ngasititheni. So kuyofika lapha njengoba i-B5 injalo abantu bayade ingaze ngiyichaze. Yes. So ngokamoya kuphupha libhubezi, kukhuluma lamanye amandla emntwini. Kanjalo ngetilwane ngekuhluka kwato. So mina ngingabekisa ngalo libhubezi. Yabo libhubezi what's isilungu, is the king of the jungle. Yeah, the king of the jungle. So libhubezi nangabe uphupha lona kusuke ukhonjwe ukuthi wona umbethe emandla la ngeke avinjwe ngumuntu. Sibiyela kuphi le nto eshaya kubaba iphakela umthathi. Okay. Kuke sekuvuka manje Lamandla lela bhubezi lamandla lela. labhubezi. Ngisiphi isona silwane kumele side sitomelana nalesi abahambe. Akasiye umuntu lo elitsha lakithi liyayibeka liyayibhibida liyayindlala lithi abahambe. Don't forget to subscribe, like and share. Follow us on Facebook, TikTok and Instagram. Sihloko sethu salamhla ke nebekunene sithi sichaza emaphupho. Sister B, mina ke ngiyati ukuthi kunokuhamba kuhambe bantu badideke. Kunokuhamba kuhambe bantu bacabange ukuthi liphupho nembono kuyafana into yinye. Mina ke sengihamba hambile ngeva or ngabona mhlawumbe bathi kunelijaha liyaboniswa angathi kumbe usewahlangana nendvo njengaleyo basi lo mfana uyaboniswa abantu abadzala bamniketa imibono. Mina ke ngiyathi ukuthi umnakethu lana njengoba achaza emaphupho kunebantu lemibono bayithola nabalele emaphupho. So mina ke ngiyafisa nje kwathi ukuthi tukwemibono nemaphupho sibese sesithola kanjani le ngcikithi ukuthi emaphupho ama kanje imibono ima kanje. Uyayivisa into njengaleyo. Mnakethu ngidawucela ukuthi followers ethu azame ukukwatisisa ukuthi ungubani wakabani, ubuyaphi, uhlalaphi, ubudlelwane bakho netiyabhadla ifike kanjani lenzaba sicale lapho nje embikokuba sigijime nayo mnakethu. Ligama lami mina ngibandile ngokashongo. Yes. Esigodini sakamaweyo phansi lemagudu. Okay. Labaningi bangathi ngalelo lekuqalwa lelo. Okay. Kodwa-ke ngekwesiphiwo nami bakithi lebangivulela sona. Yes. Ngase sengithwala lelinye iligama ngethiwa Tidalwa Tasekhaya. Okay. Tidalwa Tasekhaya bese tangetha-ke ukuthi hayi udaba i-dictionary maphupho wena uhamba uchazile bani maphupho ngoba liphupho liyinkomba noma limhlahlandlela Yes. wemuntu ngoba nalike lafika umuntu usuka atayibona lento mara ukuthi isho ukuthina akayati kodwa nase lento uyihamba yendeka lo muntu uphinze uyabuya athi hayi man lento ngiyibonile man. Okay. Nangilele. So liphupho lifuna ukuthi kube yinto losheshe ukuthi nangabe uvuka nayo bese lento usuyayibona nakudzinga ukuthi lento usheshe uyinake ubese soya attend. So
kucacisa liphupho kuthiwa sibonakaliso. Okay. Liphupho kula khona bakutshela ngento lengamthatha maybe mhlambe noma sesimdle engayithatha inyanga lento soluyibona soliphinza-phinza. Okay. Ingawuthatha umnyaka soliphinza-phinza lento la kuwe. Liphupho lelo futhi lapho umuntu lobonako nje uyabona nje uyabona ubona leti tulo ubona yonke into ubona tihlahla awathi mara uthi kwentekani kusho ukuthini lapho. Sesibonakaliso kula khona utawuphupha umuntu wakini noma-ke umuntu langasiwa kini ngidawucala ngemuntu wakini. Sibonakaliso kula khona utawuphupha noma ngakuthiwa mhlambe amathi noma kwamkhansi. Okay. Longikhokho noma longumkhulu noma longigogo ekhaya noma mhlambe ngibabe Yes. noma ngimake noma ngumfowenu ingceye uyamlama noma ingceye uyakulama ingceye wadlula. Uyomphupha-ke lo muntu akukhuluma nawe njengoba sikhuluma nyalo. Okay. Akutshele ukuthi ebani vuka nyalo uthathe i-C_V yakho uhambe kuphi ufike utawuthola umuntu lonje uyakukhomba nala ebusheni utawuthola umuntu lonje nguyena umuntu atakunalo. Ngempela wona nawuvuka ekuseni shona khona. Okay. Uyobe nawuvela nje loya uyakhumbula ngikhuluma ngemimoya? Yes. Sevele ikhulumile imimoya yalabantu laba sebevele laba bawuthumele lo mbiko kulowo muntu lekumele usunika yena le-C_V sevele utakunaka sevele uqashiwe wona. Kuthi kunelijale lenginkutsi lenginkutsi litawufika ligcoke timpahla letimbala lenginkutsi ufike uyi-attende le ndoda. Athenda le ndoda uthi ayikhange igcoke impahla leti lebatakukhomba tona la kule sibonakaliso. Sibonakaliso lesi. Sokuthi sibonakaliso-ke sibonakaliso siyinto yokuthi akufuneki ukuthi uyitshele umuntu. Kufuneka ukuthi uvuke uyende. Ungayikhulumi. Ungayikhulumi ungacali uyikhulume. Ngoba kwesibonakaliso kuyenteka ukuthi bakukhombe tinombolo telotho. So nawuvuka utshela umuntu akasheshe awubheja-ke akubambe. Kodwa bakukhombe yona sibonakaliso-ke leso. Okay. Kuhluka lapho sibonakaliso neliphupho. Sister P, angathi mhlambe wena kuke kwakwenda wavuka ngalelinye ilanga ungathi kunento loyibonile ulele wayenda njengoba uyibonile wathi uyayenda into leyo vele yavele yaphumelela. Eish. Kunokwenteka amaphupho ngiyawakhohlwa kakhulu. Lelanga ngilivuke ngalikhumbula. Hayi ngiyadibuta ukuthi kwentwa yini ukuthi ngilikhumbule lona leli sho ukuthi libaluleke kakhulu. Mara into mina le benginake ngempilo yami. Bekunginokuthi nanginesimo lesithitho lesitoyenteka. Thola Yes. ukuthi mhlambe umsebenzi uyaphela kumbe ngidothola umsebenzi. Yes. Ngitawuphupha mhlambe imanti or ifish mara ngidoya ku-Google ngosesha. Okay. Bese ngiyabona ukuthi laba bhalile la kule internet bathi kuchaza lokhu esikhathini lesiningi bekuvela ngalendlela leyo-ke. Impela. Yebo, so esikhathini lesiningi amaphupho ngiyawakhohlwa mangikhumbulile ngitawubuta la celeni ukuthi ucabanga ukuthi kusho ukuthini leli phupho lenjena. La ichakela khona-ke lento la ekukhomba khona ukuthi wena ziyakwendisa njengoba ichaza sisi. Kuyokwenteka kube nelanga lelitiphinzako la kuwe kodwa lendeka 2023 mara nyalo 2026 lento iphinze itiphinze wende ngalendlela wenda ngayo lelo langa. Okay. Iyatiphinza-ke lento siyakwendisa ngoba iyabona ukuthi wena Ngathi awufuni siyakukhomba ukuyinaka. uya-ignora wena. Siyakukhomba uya-ignora wena ngcono usala sikwendisa-ke nyalo. Uvuke ugeze wende ngalendlela wayenda ngayo uthi ngekuhamba kwelisuku ilanga selosithela selombatha ingubo suyakhumbula ukuthi hayi mani lento le bengiyenda namuhla phela ngake ngayenda le sho ukuthi kunelilanga lelitiphinza-ke emntwini. Loko kusuke kusho ukuthini-ke loko kusho ukuthi usekhona-ke la emhlabeni. Okay. Ya usatawuphila nje isikhathi lesidze nalilanga litiphinza ngoba uma ngabe umuntu lokhanza ukuthi uyakuhlasela le mimoya lemibi yakuhlasela uyaqala wakhohlwa la maphupho. Lo munye vele akutshela nje mina ngisaphuphi nje. Lapho sevele hayi ku-wrong kakhulu. Inkinga Inkinga lenkulu leyo khehla sekufuna ukuthi usitakale ngoba ngidakucolisa ngoba le nto lenhloko yami iningi.
kufuna ukuthi usitakale lapho ngoba abantu abaningi man balekela esontweni. Balekela esontweni angisho ukuthi ku-wrong kukahle kodwa ngila ekutheni mina umuntu yonke into le kumele ukuthi ayende uyakhonjwa ebusuku nakalele ngisho nala kumele uyokhonta khona uyakhonjwa. Nala kumele uyosebenta khona umsebenzi kumele uwusebenze uyakhonjwa. Uyayiva le ndzaba? Noma ngathi unelihambo elithide kumele ukuthi nangabe vele noma liyashesha ekuseni nakukhona sibonakalisa ukuthi avukani ngala uya khona wena. Mina wena Mkhabela, based on when we talk about consciousness wena mnakethu yabona, which is we don't really understand the part of uma sekukhulunywa nge-consciousness umuntu the spiritual part of a person uma ucabanga ekujuleni ucabangisisa imcoka wena wamkhabela lenzaba leyo ukuthi bantu lo moya wemaphupho kubo uyafa umuntu anganaki ukuthi akasaphuphi lithi lijala lakithi lana kungafa lo moya loyo usuke sowuphazanyisiwe kungaba ukuthi uphazanyiswe ngokwemuthi uma ngithi uphazanyiswe ngokwemuthi ngisho ukuthi kunebuthakathi thite lese bakubonye ngabo phela sekusesekuya ngokuya kuyajwayeleka ukuthi bantu umkapeko abasenankinga nawo nje uyabona bakukapeke ngetindo bese sekulahleka lo moya wamaphupho kanti le moya wamaphupho sho ukuthi uncedza wena unake ukuthi shothi ngalamanye amagama your consciousness isasebenda. Exactly. Now according to your take wena wamkhabela ne the spiritual part of a person uma sekufele consciousness timbawu letikhombakalisa wena wamkhabela ukuthi kahle kahle kusuke sekonakele kuphi kusuke sekwendekani umuntu uma angasaphuphi. No, yeah, inzima le question. Sike sayihlatiya ngale ngelijana leli nemoya netiphiwo nje taka moya. Ngabe sengiyabuda mina ngoba phela angithi uma sikhuluma ngeoperation sikhuluma ngento le systematic. Ebelungu uma ba-attacka umuntu omnyama abam-attackanga nje at a political level kuphela akuzange kwaba sithini azange savinjwa ukuthi siparticipate only from this economy kuphela but bakhonile belungu ukuthi bathake kudla bakhonile belungu ukuthi bafike lana nema seeds la genetically modified to now reduce emandla emisoco lesekudlini. With that being said, njengoba sine dictionary emaphupho yabona. Yes. Leaning lebandu singasho ukuthi bayakhohlwa emaphupho but also it's not just a political warfare lesigiyo nama Europeans. They also understood ukuthi it's a spiritual element. That's why babese babhala laphayana the Witchcraft Act of 1957. Lendo leyo it was a collective system leto khona undermine emasiko onke because if they target you practicing lisiko lakho and then when they define it as witchcraft automatically sekunyathelwa everything cultural. Exactly. So if bakhonile kufika bajula bafika kule level leyo. Now I want to give nami the opportunity to dictionary emaphupho ukuthi but also asibuke kuleli hlangothi lokuthi they also affected how we also process and recall emaphupho ethu. Siwakhumbula njani emaphupho where lokudla lesikudlako ku undermine imisoco lesita ingqondo ukuthi ikhumbule emaphupho. So ngala sinjalo silwa nebathakathi tuka lokho but also there's a systematic thing going on ngoba you are talking about bantu laba setshenziswa over time. Yes. So i-healthy ungayidivide by 5. Yes. Kulala is medicine. Yes. Kulala kukodwa kuyi medicine. Yes. Kudla kuyi medicine. Yes. Exercise is medicine. So now we come into this issue yekudla, then we come into the issue ukuthi Zamani is overworked.
usebenza ema-shift back and forth. Yes. The rest he needs is not there. Phela lokulala kwakho kusita ekutheni wena uproduce i-melatonin ne-serotonin to repair ama-cells emtimba. But most importantly, uma uke wanakisisa, umuntu lolala emini ukhumbula kangcono kunemuntu nje langalala emini lalala nsambama kuphela. So lama break okulala amcoka even during the day. So in as much as sithi thina bantu bayakhohlwa amaphupho, but asingakhohlwa ukuthi there's a systematic oppression le-designiwe Okay. ukuthi isuppress yonke into ngathi, not only lokhu spiritually, not only economically, but this thing kufuna isuppress yonke lento lesinfu. Okay, mina kethu lapho ushayona impela ke lapho. Azimine ngiyinamathele kenyalo ngoba nsi yakhiwa bese yaplastela. Okay. Lalela ke lo mna kethu ushayona impela lapho. Ngawucala tukwenza yesikhathi. Okay. Umuntu ngaqala tonzaba isikhathi nje. Isikhathi ukuthi sisuka ngoba ngilomuntu mina lothanza ukuthi into siyikhulume kusuke umsuka wayo ngoba ngeke size siyikhulume seyiphetha. Na ukhuluma indvu ukuphetha usilahlile maye emva bekwentwa njani asifati. Okay. Lalela ke ikhehla thine isikhathi sasisibuka ngenyeti. Inyeti bathi ukuthi it's a moon. Sineke isikhathi besisibuka ngenyeti nelanga besisebenzisa labantu laba bobabili. Lilanga nasesiyethu kumimoya liduna likhehla lelo inyeti salukade ingakho kadzeni nangabe ukhumbula kahle udathi nawuthi uyabuka lapho kwenyeti bekunalomnyema ke langasuthola etinkulu. Yebo. Asuthi uyabuka nyalo usambona yini. Lo mako wahamba. Kwathuba lo maki salukade leso kunebantu labangene kulomoya loyo uthola usuyindvodza mara ungene kulomoya logogo loyo. Uyangiva ukuthi ngizini ngekhehla. Nasesiya la khona thine ngesikhathi ke khehla bantu labe bakhona endvulu bebahloma luthi bakhona kubona ngaloluthi ngesithundi saloluthi uthi nyalo langa njoba selilaka usho ukuthi nyalo seliyoswithela ke kunina. Ngayiqala la bayiqala la ke bona bekuthi ngobe balima labantu. Yes. Bebasibuka ngani ngesikhathi ke njoba ngishilo ngithi semne kutelanga kutukwenyeti babe sebeyosibuka kuphi basibuke ngesilwane. Okay. Isilwane lesikhona sibe sifuyiwe ekhaya lokuyinkukhu. Inkukhu benithi gabatata ikukhala bebakhona kuhlukanisa ngekukhala kwayo ke ukuthi nayike yakhala ngalesikhathi lesi shothi sekunje babe sebabuka ini inyeti babona ukuthi hayi sekuyakhanya sesingakhona kona njani sivuke siyolima bese kuyolinywa ke bekuthi nasekafika isikhathi sekudliwa nakhona bebabuka ngani ngeluthi ke manje selihlatshwe phansi la khona bese bahlala ke phansi badla ingqamu yabo babe sebaya bayadla ukuze bathi khona kubuyela kulima la khona lo mnakethu ayibeke khona ngiyakhona labelungu bebati ukuthi vele kuze they knew ukuthi wena ungivile ngithe mina uNkulunkulu wasidala wasinika lobuNkulunkulu bayati thina ukuthi uNkulunkulu wasinika lobuNkulunkulu selaba kuphazamisa khona bakuphazamisa la kulesikhathi sekulala wena lesikhathi sekulala ngisiphi manje lesisita wena bukela ke khehla lesikhathi sekulala isikhathi sihlukaniseka kabili kulesabo kunalo 12 lo wasemini uyabona ke sekunalo 12 lo wasebusuku. Okay. Uyabona ke ngawubekisa ngalo wasebusuku ngoba abantu bam-understanda kakhulu lo 12 wasebusuku ngula khona noqala kuphupha kabi uphupha into letikabi ngalesikhathi leso kodwa 3 o'clock mayibabe ngiyakutshela mina lapho ngila kusekusta khona manje lo muntu lophila la ngoba umuntu kunemuntu laphila la kuye umloyo akasuku loyo uyafika lapho kuleti khasi leti kusuka bo 10 11 12 usala nale mimoya lemibi letala kuyito okuhlasela. That's why wena lasolele spirituality uyahamba uyakuphi uyemathongweni kanjani na umuntu uqala ngekutela sithini uyatela Yes. athi ngifuna kuyolala uyayiva lendzaba Yes. nayo la ngilesikhana hamba uhlangana nabani nalaba bakubo ke manje labakubo bafike bathathe wena ke songumoya kubo ngila khona bese bavika leminye imoya lekabi kuze kuthi nakufika lesikhathi sebalwile naloko babese bakhomba ke lokhu lekufanele kuphilise wena. Okay. Why ingoba
labelungu-ke babe sebabulala lesikhathi leso ukuthi wena ungatokhona kubona ngoba thina siyabona sesitokhona kubabona ukuthi nyalo benta njani sebasibulala njengako nyalo kuvuyela ematsheni matshi ngoba sesiphaphamile. So nase siyatuke kudla ke mnakethu kufanele ukudla lekubhlokha amaphupho nje. Uyayiva le ndzaba? Okay. Ngiyawavala nje amaphupho. Thina uNkulunkulu wasinika uNkulunkulu wasabela netilwane tenyama lekumele sidle tona. Okay. So kunalenye inyama longathi uyayidla iwavale lamaphupho into ecala nje ihontshi ngoba kunemehluko kwehhontshi nengulube bantu abakuhlukanisi. Okay. Kasongo ingulube seyihontshi kulesi ifuyako la emakhaya ihontshi leyo. So ihontshi-ke ihlala edzakeni mos ingcolile. Yes. Ingako lamanye amasondo angayifuni. Okay. Ingako lamanye amasondo angafuni nje yabona-ke manje bathi ukuthi ivala ini lesithunywa semuntu ngoba umuntu unesithunywa sakhe lesiphila la kuye. It's an Okay. messenger that one. So lo muntu kuyahluka ukuthi ngugogo noma ngumkhulu Okay. ekhaya unjalo nje. So nase sifika tuke kudla-ke ngiyo le nyama lengikhuluma ngayo. Sekuba amabhontshisi sekuba emacandza. Uyayiva le ndzaba? Ayavala amacandza sithunywa ayasivala mbamba impela. Ingako na uhleli nebantu bobabuka ukuthi badla njani bani bayati kuthi noma ngidla lokhu hayi akuvumi. So thina kunekudla lesabelwa kona sesikudla kakhulu kati bokhokho omkhulu bebasebenzisa kakhulu ulubisi. Ulubisi is the best one because noma ngisho ekulaleni nangikwanatha lona nje ngidakwendela umzekelo. Nawuyolala nje namuhla nawuceda kudla kwantsambama nase nje iglasi bese ulala utabona utawulala tathi kushaya lesikhathi lesi lebakufuna ngaso bona batakutfola wena ngoba bebalidla kakhulu vele. Uyayibona le ndzaba nase siyatuke kudla. Lokudla lokunye sekuqhamuka sebakupurifyile lokunye sekunjanje vele basibulala bakubulala lobu uNkulunkulu. Awuthi ngikungedele kancane mnakethu lapho kule kudla. Yes. Ukuze ubone nangifakazela umnakethu nakathena le nto bayayipurifya lapho bayakha endlini bayakha ngayo. Ukwatibuta ukuthi kungani umuntu bathi kufuna bamende i-postmortem. Ngibita kahle mse. Yes. Kungani kunetibiyo lebatikhiphako kwemuntu nabawomenda lento. Bamkhipha ini? Tibiyo ngisho mathunga. Oh, yes. 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 Tibiyo. Umkwangekhathi. Yes. Kuthiwa hayi ufuna kwenta i-postmortem mara kuyakhishwa lo bakhipha noqobo. Why uyathi usiwaye bakhiphe letinto leto? Because babulala lobu spirituality kuwe because nase ulapha ethuneni nase wongcwatshwa letinto leti ngeke zakukhonektisa nebantu bakini kahle. Ngisho ngoba umuntu utafuna kuyobhala aphikise. Laba bakadzeni bebakhishwa bobani? Ngoba kadze nje bowufa bakuhlalisa imalanga bakufaka etulo sikhumba. Uhambe bokungcwaba. Ingako-ke nangabe umuntu wakini somphupha kulaba bakudzala utawuphupha inkomo. Iyosuke seyikhuluma kalabantu bakini. So nyalo umuntu loshona nyalo kulesikhathi lesisiphila kuso awusatiphuphi tinkomo sovela uphuphe lo muntu. Phupha kugijimisa nabe wena benihlala nonke ninatha so ufuna ukugabha ngemabhodlela yambona umuntu umphupha kabi nje. Mara laba ngeke baze baqhamuke kabi kodwa nangabe baqhamuka kabi sekule nkomo lefuna ukuhlaba basuke batshela wona sikwatile wena lempilo soyiphila asayithanzi. Tshintsha indlela takho tekuphila. Akusasiyi. Awusanaki la ekhaya. Manje lo umphupho vele afuna ukukuhlaba nangabe ufuna ukukuhlaba nangabe phethe sibhamu. Sebavele balwene lamathuna. Into lesenyakanyalo seyinyakanyaka. Ngoba bebathi ke labantu labo baze bakhiphe letibiyo ngandle ngisho ngayo. Ngabuta mina-ke ngoba ngiyabhala ngathi mina wayibona wena imoto lethwala letinto leti ibhalwe kuthini? Uva ukuthi kuthiwa ivinjwephi? Tilahlwaphi letinto leto? Yeah. So ngila emagameni alomnakethu ukuthi labantu laba vele they knew ukuthi thina si-right njengoba siphelele njengoba basicuya. Imbelinyanisi. Bafuna ukusilahlisa nani ne-connection nabokhokho omkhulu bethu. Ngoba nawufika le uyabutwa. Anzi ubuthi uphila vele. Yes. Kuthi iphi into leso la ekhaya ngoba sisayiboni. Wena la ekhaya sayishiya imoto wena. Noma athi umkhulu wakho mina ngayishiya imoto la ekhaya wena wayithengisela abantu bengwende. Iphi ngoba ngisayiboni la ekhaya le moto. So noma ufika le utawubutwa ukuthi ngoba thina sakudala uphelele wena.
ushoda njani nyalo la. Ingako umuntu ongcwatshwa nyalo uyathi ngive emakhata, ngihleli kabi, la ngikhona khona ngiyasebenza, sekushiya amaphupho lapho. Siyahangalela inyanga letigangako kodwa nyalo hhayi nyalo. Nyalo besisakhuluma ngendaba yamaphupho ukuthi ephushweni nawufuna amaphupho akho akhanye, ngilokunye nako loku lekuvalako amaphupho ukudla, ayakuvala amaphupho ukudla. Sekuba-ke bathakathi-ke bayawavala abathakathi amaphupho ngoba sifuna sibohlukanisa kunemithakathi kunemini oloyako, labantu laba benta tinto ehlukile laba. Mara lo mnyanga abayikhombo noma nangasi ikhombo bayasebenzisana lapha. Okay. Boyi-2 laba ngoba munye unalesiphiwo sekuhamba ebusuku, lo munye wenta tinto nyalo. Umthakathi phela ukushaya nyalo ngelitulo, nyalo lihlangana nyalo. Umloloyako akwadi lokho. Umloloyako ufuna kulinze uze uyolala wena ebusuku sengikhana fika. Sathi ungiklinya-ke sophupho uyathuka sowenda yonke le migilwana sebusuku awusakhoni ukulala lapho ngibuyela khona kulo mnakethu. Usakhona ukulala uyakuphazamisa. So ebusuku-ke labantu bakini lebalele bakuvikela kuphi? Bakuvikela tukumloloyako. Emini bakuvikela tukumthakathi. Umthakathi kushaya emini ilanga libalele. Udweba la emgwaceni lana ugince ngemoto nawufika lapha. Manje loya akakwadi loya. Loya ethi nale nhlanga ekuvuka. Umloloyako ungumuntu lo ngisho mina ukuthi angaba umprofeti lo muntu because uyakhona kubona umuntu asesehlwile kuma kwakhe abone ukuthi lo tawutalwa la kuyovuka abani, lo muntu lona umbathiswe inhlanhla lengukuthi nelengukuthi, lo muntu abariji lo asesimthebulele uburiji bakhe. Ingako lapho utava khona umuntu wesifazane aphunyelwa sisu-ke. Okay. Balwa nalento leyo ukuthi angatalwa lo muntu lo noma lo muntu lo tawutalwa lapho utabanga umuntu atawumbathiswe emandla athile latakhona kubreak amakhezi emndeni ngoba umuntu nemuntu nakatala une-purpose, bamtalela i-purpose ukuthi abe khona la ekhaya. So nangabe atalelwe i-purpose basuke babulala le purpose ukuthi angayifezi. That's why umuntu luphiwa bungoma ngoba nabo bungoma. That's why umuntu uphiwa bungoma ukuthi abe sangoma. Lo muntu loyo-ke usuke anikelwe lo bungoma ukuthi usuke atobreaka lamanye amakhezi la ekhaya sekhaya emndeni kuthwasa kwakhe kutawulungisa tinto letiningi talabanye abantu labakhona ngoba divale kanje le tinto tabo labanje kemndeni. Kwake kwaba nesangoma sikhoma sakhona sangasebenzi sesiyavuka-ke sivuka ngemntwana soyatalwa. Ingako lo mntwana nasakatala kuphuma ligama kuthiwa lo mntwana lo utaba ngibani. Sekuvuka naba bungoma nangabe lo muntu angane bungoma so uyathwasa lo sithi yalunga tinto la ekhaya. Yemnakethu mina-ke ngiyati ukuthi kuyaye kwenteke uve bathi le ndoda le yalapha endasi lapha bengisomathenda Yeah. yawa ayisanamali. Kuyaye kwenteke uve bathi kulela khaya lela loma-ke bekana 6 yabantwana le 3 le lona bekuyiloya lo munye lona i-advocate uyabona uNamkhabela lo munye mhlambe lona yena angidokotela lona kungavakali kahle ukuthi lona mhlambe wenda butsotsi emsebentini wakhishwa kwatsatshulwa certificate lo munye loya wabulala mfati wakhe usejele lo dokotela wafa uyavisisa. Ngiyakuzwa. Mina ngizama kulandzelela wona mnakethu lenzaba le yalabathakathi leyo kukapekana kunaletinvo angisho solo silahlekelwa ngile consciousness ngenxa yalokudla lesiniketwa kona lokunganakwe Namkhabela tinvo natendeke ekhaya ukuthi kunetinvo lebetinakwa ngilabantu labadzala lebasikhulisa bebatinaka la makhaya. Uthole ekhaya elawini ekhoneni kugcwele sigadla saletincangozi letimnyama leta. Uyavisisa uthi wena no tincangozi nje. Kunetincangozi atifani ke tincangozi wena waMkhabela, kunetincangozi letibovu, kunetincangozi letimnyama. Sekunetincangozi letinemibala lemibili. Uthola lenhloko imnyama yona ibovu la ngenda atifani letincangozi. Letincangozi lethi wena mnathu kunetincangozi letithina tisekhaya. Uve bantu labadzala basethi incangozi leti tiletha inhlanhla kuleli khaya leli.
imali le noma ngabe kungadiwa ukuthi itawutfolakala kanjani le mali ngeje lelikhaya litawunona kungasikudzala linotse nje Yebo. kuyayivisa indzaba njengale sekunetincangozi letimnyama tincangozi letimnyama letiletha umkapeke ekhaya bantu abakwati lokho Abakwati. lisuse likhishi wena wamkhabela nithi likhishi nine sisho lawo itsini ligcwale maphela. Hey, bantu bathi ukuthi maphela mnaketfu adalwa kushiya tindishi nani ezinkini wabantu njengaletho. Ungathola likhaya ekhishini ligcwele maphela mnaketfu. Emaphela ayafakwa. Maphela ayafakwa. Uyangivisisa? Yeah. Enela maphela lawo uwabona ngani? Kunela maphela lama nithi mahuhu. Yeah. Ulithole lilikhulu. Nihleli nibukela iTV ulibone liyahamba lithi ulishaye liwe uthi emva kwesikhathi ulibone nale liyasukuma liyahamba. Yeah. Uyangivisisa? Sekunelela amancane. Awakhuli ke wona lawo. Ayafa entawuthi ufike khona labe wamaningi khona. Uthole na kwethi ibhuluja akhipha ibhuluja lebhulujane la ngemuva la akushila. Hey, emnakethu uthi ulele ulive lihamba la. Ahlula idum lawo. Uyangivisisa ukuthi ngitsini now la ngizama kusonzela khona wena wamkhabela I want people to know ukuthi njengoba silahlekelwa ngilokunaka njengoba salahlekelwa ngile consciousness wena mnakethu lo moya lo lakithi Yebo. bantu bathi wena mnakethu ukuthi letintfo leti akumani kusuke kugcwale ekhaya. Akumani. Letintfo letiningi takhona ngileti bangumkape ukuthi bangibhadi kuhamba kwesikhathi uve bathi kushone umntwana lapha ushaywe eligede lo baba uthe uphuma ngemoto washayisa umntwana wakhe. Uyangivisisa ukuthi into njengale. So these are serious things that I need people to know bantu bancedzakale wena mnakethu. Kakhulu. Kunetinsita ke letikhona belungu labasendela tona ukuthi sikhona ukuthi siwa controlela ama pests la gcwala latindlini. Ngeje mina ngifuna ukuthi uyilandze wena mnakethu kuleti ehlakalo kuthi nangabe umuntu abona into leti njengaleti kusuke kwendekeni ene kusiteka kanjani to get rid of such mikapeko. Asengininzi umuntu engiphenela ikhathi wakisi. Ngiphenela ikhathi wakisi. Tihlukene ngabili tilwane letingena ekhasi ekhaya. Kuneleti lethi inhlanhla kuneleti okukhuluma umkhuba noma umkhokha letoveta nje ukuchanya lo sekunemkhokha lokhona la ekhaya. Asengicale ngalo lokuhle. Ngoba lokuhle ngibona lesifuna kona. Kunetilwana letingena ekhaya letoletsa noma tokhombisa lokuhle. Kunekungena inyoka ekhaya. Inyoka le-strange linembala ongakazi wayibona. Njengoba bagijima bagoogle nje bo-check. This is snake, this is hayi. Le nyoka lena ingene yakhombisa ngale mbala. Isuke iphindze itokhombisa nalokuthi lo muntu lebekafikile la ekhaya ngibani. Le nyoka leyo le nyoka ngwayithola la ekhaya endlini mara nishe nikhiye yonke into nathi uthi kude into lengangena la mara bhobo le nyoka uyithola la ekhaya endlini ikhipha angayilumi futhi le ayikhombisa ilaka itovela nje ukuthi ngikhona namhla la ekhaya lami ngifikile ngilonivusela mina. Uyabona nakwendekile ngoba phela this is a snake, this is a nawo kwayishaya ke le nyoka leyo sikufuna uthatha isinefu ke suyayisukhipha ngaphandle uyithela ke suyawukhuda ke lo mhlolo uyasho ukuthi hayi nina bobani njengami ningasho ngabosho nibufika kahle phela kunebantwana la ekhaya niyabathusa nisicolele thele ngalesinefu ke yabona le nyoka lengikhuluma ngayo ke wona khehla kuyendeka ukuthi nansi nithi nefuna inyamalale nje khona la nyamalala ngaphinza uyibona ube ngasaba kulala la vele ihambile angizibese ukutobika kona ukuthi ngikhona mina sekubana nathi tilwane ke letifika ko lethi inhlanhla futhi nato matuba ake wangena amatuba ekhathi nesithi 2 for happy one for joy. Ngiyakhumbula into nje sekwaphela bengakuvisisi nokukuvisa emkhabela ngicela ungiphe mani mnakethu. Ayavela Umuntu sokhuluma kakhulu. Ayavela ke lamaphela ngisho ku-interview la wavele nje akukhomba ukuthi ayichandle lanhle. Uyakhona indoda yakho yakhanya. Ehamba kahle uyasibuza hamba nayo impela. Ase angikhapha futhi mina ngiyakhumbula nje. So lawo maphela la I mean lawo matuba lawo. Amatuba lawo ya. Nakangena ekhaya nje asuka tobika ukuthi hayi la ekhaya kunekuthula man. Loyo nyanga leyo lavele ngayo hayi cha kuthula kukhona.
yabo. Selawa la letinkangozi lotibikile futhi leto tinkangozi leto tiphindze titobika nani nekudla ekhaya ukuthi cha kutawunotsa la ekhaya nje sitawuba nayo imali tintfo titawuhamba kahle angisayibona-ke so asista ngoba tiningi letilwane sistawungena kunati letimbi ke unamnakethu kunalenyoka lengena ekhatsekhali kuthiwa imamba lemnyama i-black mamba basho Yes. njalo. Imamba leyo-ke ekhatsekhaya kungena kwayo isuke itoletha vele lokubi kungaba kufa kungaba kugula kungaba yini kungaba phindze futhi into ilethwa nginabantu bekusiphusha ngoba angathi usibasiphushela ngoba vele siyahamba sonke labantu bekusiphusha-ke kuthola ivuswa ngibo kuthi itoletha umonakalo. Kwesibili uma ngabe nje ekhathi ekhaya kunenja lepho kungena nje phokungena le nje noma ngani yathi ukuthi yakubi phokungena nje kunenkinga sekuba nakati futhi anikayifuyi le nto mari phokudlalela la ekhaya kuyena loko Inelikati lelingihluphako Inelikati- liyangikhumbuta. Limnyama liyangihlupha lelikati livela emsangaleni. uthenga isikhwebulela Phela ngifuna kunitshela indzaba la. Hey le ndoda sengikhumbuta indzaba la. Yemadoda mina nginelikati lana liyangihlupha livela ngala kamakhelwane lingibingelele ungathi muntu. yebo baba nasebusuku likhalisa ngase ngumntwana Ene sengende kuthule emoyeni wami ngalendlela leyo ukuthi wena mnayethu lingibingelele ngolesihlanu. Uyabona ngolesihlanu ngingena nje selingathi seliyombatha. And vele abe ngathi kumbe bengibuye esifenini. Yahle likati lema la ngibuka ungathi liyangisola nje ngibuya koyenda. kuthi uhamba Yeah. sikhathi singaka Yeah, ngaze ngafisa kulitshela ukuthi kanti namhla yini ungibuke ngalendlela lokubuka ngayo. Emkhabelele likati liyangihlupha nini livumbuke ngale ngasesontweni ngale livumbuka ngala nangishisa tibi kumbe bengikhutwa ukuthi lapha lengishisa khona kunekudla kwalo angathi mina lelikati lento ungathi limuntu sengize ngivumele ngihle ngikhuluma nalo yini yona leyo mnakethu asengiside mhlambe hey uyathi Nkosi yami asihambe nayo laba entathu sibahlushwa amagundvana noma kuneligundvana elihle lihlupha la ekhaya endlini leligundvana lidla itimbahla lelo kodwa nje lihlala livela liba khona likhona lelo gundvana lelo alibitwa ngeligundvana akusilo gundvana leyo kuthiwa ingoto leyo akusilo ligundvana ligundvana nje lebathakathi lebaganga na uthatha ligundvane na ungabulala ligundvana bese ubulala leli lengisho lona lemilomo yalo ihlukile okay ingota liwenga umgwaco leliyana ligundvana leli nakuthiwa liwenga umgwaco bathakathi basebenzisa lona kuganga ngalo ngoba laba-ke balithumela la yakhona showcase liyaya khona so lelo gundvane lelo-ke ligundvana ngathi thina nasileyazi singimala umaphuphuthe so lifike libe spy lelo yonke into leniyendako la ekhathi ekhaya naleniyikhulumayo luyeva sebezithi asethi nizaba lihambe lwise so usuyabuka-ke wena ngoba mnetolo angikacoceli umuntu ukuthi ngiyaku-interview bengikhuluma nefoni bangifonele sekufika lelo basangiqashi uqetshwe ngilo lekuloya muntu wavala naleli likati ngila ekutheni mina letilwane leti wona mnakethu akusidilwane bantu laba bantu ke laba why ngithi bantu la siyemalibeni siyofihla kukhona abantu lebasuke bayonta i-research ngalo muntu osuke ashonile sihlukene-ke ngetigaba tethu tekuphila ngesitembile kukhona lonemali kukhona lebeka inyanga kukhona lebeka Dumile acula kukhona lebeka yabo bafundisi nyane umfundi manje-ke lapho kwentiwa kanjani kunamnakethu kwentiwa njena lapho uma ngabe nje uva umthazi qolwayo kunale genge lesukuyela lapho-ke kuyopatrola tinto leti kanjalo tisuke tufuna kuyokuya lapho yokuya lamandla lomuntu asengikubekisele nakushona eliphara tosheshe ungive kule nto lengisho bengizama ukukufaka nje elayinini lapho asengithi nje nokushona eliphara phara shona la kude shona uyahlupheka lo muntu vele uyabona-ke njalo yeah bese-ke lapho nasekuthetshulwa lo muntu loyo-ke kuneminye imithi-ke legayako ngeke ngisho mara ngakutshela munye ngoba lo munye vele awunankinga kuthiwa ngivuka which means uvusa into lebeyifile wena kuthiwa ngivuka lo mntu uvusa into lebeyifile namaphele lowabonako nala ini avusiwe
Ithetho le nto yabulawa ihambe yogaywa buye yavuswa yathelwa yaba ngumuthi yathelwa le nto bese iyavuka la ekhaya siyaphila. So nangabe sebathebule lelo phara lelo-ke balithebula base-ke bakuhloma lona-ke bakushaya ngalo. Hhayi ngeke phela lapho ngiyakutshela impilo kuningi ukuthi izameke. Hhayi uyabona ize uyophelela la kulo muntu loyo kuthi nawe uyokuphela songanalutho. Uyabona nje uthola ukuthi umuntu kulo mbuto wakho loyo uthi lo muntu bekanemali anani Yes. soyehla ngeke usigaba Yeah, yini uveba sowufile. sengasanalutho. Bamshaya ngale nto leyo kunale genge eliyela ku-scouter log ibuke ukuthi la kufuna umuntu osostata sitothebula la. Uyabona mina nje ngisakhala nangema-tombstone angeke ngisho ukuthi akabi ngiyakhala ngawo mina. Why Inkinga lokubhalwa la ngaphandle. angizima-details amaphelele Ya udibongota lo muntu. manje ngihlushwa yini Uma ngimthakathi ngifika lapha ngisho hawu. uqhamukana R2 unibeka lapho usilele yona bakunaki mzala ekhayekini mina ngiyakuthenga ngale mali naye sambe uyangilandzela angithi kubekwa naleli hlahla vele ngoba abantu abaningi abathi ukuthi leli hlahla lelibekwayo lisho ukuthini abade nalabo ema-tombstone hhayi kuhle vele asikwali lokho uyakubona-ke Kwende ngoba mathuna umuntu hlobo. uthi yena hhayi manje ngesihlale singavusi mathuna asikwali lokho but namuhla wona impilo yakhe imile awuyati imephi bavale nanyama kwakho nangilemela bedludi bavale nanyababu wakho bavale nomkhulu wakho yabona na ufaka i-tombstone i-tombstone ilungiselelo i-tombstone ayifakile ivulwa ngenkomo geza lo muntu lapha ubuye aphinze abedludi lo muntu futhi uyamphahla umtshele ukuthi kude lo munye umuntu wasemtini la tata ukukhulumisa onto akhulunyiswa ngisibasekhaya vele na ukhulumiswa kini umuntu wakini ufuthi ichaza ukuthi mkhulu mina ngingibani ngitalwa ngibani uyasho ukuthi umntukulu angisikunjalo Ngisuke niligodla leli fomo. ngihluke neligodla lelithongo lingathatheki lula uyabona ngoba kuyangcwatshwa nje akulandwa Emkhabela mari uyayiva lento lechaza ngilomnakethu yathi lo muntu uchaza into lebucayi la. Phela abantu bayakhala eBeatrice bathi bantu banemabhadi. Bantu bahamba umuntu aphahle kayi-20 in 6 months kayi-20 kunemphahlo. uphahla Sola kuvule kulula. uphahla njani vele ethuneni ingako phela lamakholwa aniqinela uphahla njani ethuneni vele ethuneni bekufuna ngaba uphahle thine ngoba ngeke ngisho ukuthi lokhu lisiko ngathi nemkhuba ngoba kunemisiko kunelisiko kunemkhuba kunemahambo Yes. linohlukile Yes. umkhuba into yakini Yes. so umuntu nakena umkhuba ekhaya kuba ngatheleli nathi-ke hhayi kwento waso hhayi ekhayekini so thine siyamngcwaba umuntu asimngcwaba angithi ngifuna ukuthi umuntu angifakazele lapho nakasekakhomenta Yes. siyamngcwaba thina umuntu sibeka leli hlahla ngidawuqala la kuleli hlahla lenzako ngoba okuningi engikubale Okay. asengicale kuleli hlahla automatically nase kangcatshunga umuntu kubekelwe isihlahla automatically kusho mina Yes. lo moya lo muntu usuke ungena la kuleli hlahla uyangiva ukuthi ngithini Okay. bekufute ngabe ntsambama sibuyele le somdonsa ngaleli hlahla simkhulumise simbite ngalo already sokhona lapho Okay. umsebenzi waleli hlahla leli kuthiwa mlahla abantu Yeah, ngiyabona. ingakho noma ngabe ningaphuta kumlanza nase kumele niyomlanza nimlanza ngalo kufanele nojuba umlahla abantu nimphahle la kuleli hlahla nilidonse nihambe nomhulisa nomfake ekhaya nangabe kuduzane nangabe njengoba sesinetimoto kukhashana uyamtshela ukuthi ugibela imoto manje wayigibela naye so kula khona abantu balimala ethuneni nanyalo ngiyayisho le ndzaba balimala abantu ngemathuna and amathuna abantu bagcina ngengcwaba bahambe kani umthatha unishaya ethuneni nakanivale lapho unicedzile angisabani nangabe sho uthwala emndenini hhayi yekela lapho hhayi lapho ngiyakutshela lapho kungamthandaza nkulunkulu uzoguga uphume etimvu ngeke Bantu bafunze. bantu Uve bathi lapha bayi-3 lapha kuleli khaya. umuntu Banema-honors. bafunze abantu babe nayo yonke inhlobo eliphepha lelikhona uyangiva mzi bakushaya ethuneni ngingako nalapho kuneliphupho lakhona hlezi uphupha amathuna wena why uphupha inzawo lengcule kangaka why ufuna ubude lapho why ngiphokuphupha lithuna ngiphokuphupha umuntu ongasi uyongcwatshwa ngiphokuphupha lithuna ngiphokuphupha umuntu wakithi uyongcwatshwa kani wangcwatshwa inemaphuphayo le nto inemacategory khululeka
Yentwa yini emnakethu friend of lento? Mina ngathi lento asingicabanise bani. Yento anginayo naye. Kunetinto bani lekumele batiqaphele nangabe kushona umuntu. Yes. Umuntu nakashonile ubucayi kakhulu khehla yabona ke sinyekele mina ngiphila mina ngisingoti. Uyabona umuntu asekashonile uyingoti kakhulu. Enubucayi kakhulu. Kula khona liso lakho ufuna livule noma kuthona tindwa atinaki ufuna uqala unake lapho. Bukela lana ke. Ukuthi umuntu nasekashonile udlula wena. Buka ngoba nanimlanze emoshari before nimthatha niyamkhulumisa nimtshele ukuthi stokulanza kusiko phela ekhayikini la. Sesiyakuthatha ngelo sihamba nawe sikisa kuphi? Ekhaya. Nakufika ekhaya uyangeniswa egedeni lakhishwa ngesibhokisi. Yes. Ufakwe endlini. Uyatshelwa futhi uyatshelwa nomuntu ngiko ke kuphi la. Ekhaya. Ekhaya. Uyayiva lenzaba. Yebo. Sebese ke nje ubufika ekhaya phela ufika ekhaya sifuna sikulalise bese kusasa sesiyavuka sikisa kuphi kubakiyi. Uyayiva lenzaba ithini? Okay. Asisicale la lo muntu ubuyile la ikhathi ekhaya manje namhlanje langa lemngwa langa lemlinzelo. Yes. Nayi la ifisha ikhona abantu lento. Uyabona la khona sekayogeziswa. Okay. Ayapla manje bokulanzelela lokho. La geziswe ngawo. Ayapi banisha lapho. Alamanda akhe lawo. 2 kusasa. Ngoba asengithi nje nangabe kushoniwe ekhaya. Ngeke wonke umuntu. Cebule makhelwane. Naye uvumeliwe ngento amliswa njani noma ngawe yadi. Dawendani kude. Uyawungena makhelwane ungena nawo wonke ke lo muzi lelo langalela vela uphethe wonke angithi uvumelekile. Uyabona kanti ngawa cala bekasabangena ngoba bekutasingena nakufa umuntu basole yena manje lelo langa singena sibaningi utawubona mphi lapho thathi ngimuphi so lawa bonisha khona ke la ngiyisa khona mina la nasekungcwatshwa emnakethu kunalabantu labayingodi lapho abagogola abashana lomhlaba hlabathanyana asibalungisa lethuna hayi babekela lapho abayofaka athi baphethe umshanelo abumthi phela kufuneka uzuphathe into lengaka awubonakala hayi iba incane fakwe lapho kushanele kuvale yabo seke nase bayifakile lento lapho kufuna kube nje umuntu nakahamba nakashona kuba nemuntu ophuphako avuka afi lo muntu ngase kangcwatshiwa ngene phansi kufuna kuvuke liphupho futhi abuye lo muntu atokhuluma asho ukuthi mine nangibulewe umuntu ngibulewe ngibani nathi hambela athi fikile kahle nje usufikile undivakashele uyangiva so lo muntu lesuku uyofakwa manje lethuneni so uyofaka umuntu kuvala lo muntu ukuthi angabe uyakhuluma ukuthi ngimine ngibulewe ngibani so nakusuka lapho ngasekavaliwe lo muntu bayati laba ukuthi lo muntu ofuna kubuya tobodluti lakho wena yabo nje nakalama mine ungasho ukuthi hey ufa ngithanza lo muntu ubhuti wami noma ngisisi angeke azavume ngami ngihlupheke ufuna abuya tongilekelela mina ekuchubekeni kwami kwempilo impilo yakhe njoba ngikayiqedzeli mela ingetele mina Abuya ikapheke la. exactly inhlanhla takhe tonga athi mnakethu lo ngiyamnika umngathi nangimele ngivelelwe ingodi kushesha kuta yena kuqala ayivimbe yabo nangimele ngabe ngifuna kushayisa ngento inyemisi yabo kube njalo so they know labantu laba bayadi yabo so bangaze banivala ethuneni sengila khona lo muntu utasinakaseka mhlambe abanawo lawo mandla lawo labanawo ngoba umuntu umnaka ngakutshela usufaka ingaki ngakutshela usufaka ingaki umuntu akafi phela nyalo uyathula usuyafa usukathulile umuntu ufaqala maybe 5 days before Ayothula lo mtini. sengikhani kuhlukana lo mthimba nalenyama mara uhamba tigaba kuze kutofika lesigaba leso sikuhlukana lokho uyayiva inzaba so ngidawufika lapho so uma ngabe lo muntu lo sebanivalile nini lapho uyabo sengila khona kuba nalawo maphupho lawo so tawubuya ke lo muntu atonibekela ngesithombe ke manje uyabo selo muntu lo tacala nokumphupha ngekho la ikhathi ekhayekile la ikhathi ekhaya so umphupho umbona ngaphandle hawo ngoba besilala sonke ekhaya ufunani
mhlawumbe abuya tokhalayo ukuthi yena mhlawumbe umphupha ageza yena uthi ubuya tokutshela ukuthi mina ngafaka into lengcolile ngifuna niyogeza lithuna lami ke manje uhambe sonikombaphi ngivalelekile mina lo munye vele abuya tokutshela athi yena eyi mntwana nami nakungibaba wakho eyi ngoba lapho ngidakshakhe babude ngidababude abantu umuntu wagcina nini kuphupha baba wakhe lo muntu angitshela baba wafa 2000 mara akazi wamphupha Mina ngifuna ukukhuluma liqinisa vele mina ngagcina kumphupha wena Mkhabela ngale nyanga leyo. baba yabona ukuthi kusamele nawo sikulaphe Nathi sinetinkinga. ngathi ngishaya khona sekwabuya ke nala nakuma kwakho they know ngakutshela nge-imported part yakhabomake ngiyalungisa kushanga lasekhayikini ngoba la emndenini lasekhayikini namazibale lapho liyathakaza kulungile into ledo lembenini kini hayi ungabali so lo muntu kufuna umuntu kahle adlulwa nebantu labaningi angisho njalo that's why amningi naye I understand ngifuna kuya lapho mina ukuthi nangizingithi mina ufa 5 days before ngifuna kuzama kuyokufika kubalele ukuthi umuntu ucala khamba netidollar letingaki kuyofika kungaki bacale babulale bonke labantu laba basusela abantu labahlala la kulomuntu okay ke nasekuvalwe lapha ethuneni ke kula khona vele iprogress ngene sayibona ndawufunza into senivalela nangilomuntu loya uthi hayi mina ngcono singaniki lenhlanhla nyalo nini cala nibuye nolungisela thina ukuze situnika lenhlanhla sebakuvalela nalapha ngoba bafuna uyobalungisela letinto tabo umuntu ke ngila khona jaya kulungisa ini i-tombstone ayena msebenzi walutho what's very much important umoya walo muntu uyaconnecta yini nawe lo munye umuntu ashesha agijima uthi why kumele siconnect bukela la nakufuna umnumzane ekhaya sigunda tinwele sihlanganise sambe sothfaka etalini la sichitha khona umlotha Okay. abakwati abantu kusibekondelana 2 uma ngabe umntwana atalwa lenkaba iwela la ekhaya ekhaya kubo mele igcitsho la ekhaya igcitsholana ingoba kufuna sibe connected. Number 3 sihlala sonke la ekhaya ngicebe sikhula sidla sonke sigeza bavulinya insila yethu iyahlangana sonke lapho siyithela la ekhaya ndayitsanda khona umthakazi nakanishafa kwathatha umhlaba emathuna uhlanganisela imithi ngeke ngiyibale ahamba uyophuza la ekhayekini semanje liyapoka lelikhaya sendlini ebani leningabadi nini la labantu sebanigulisa amantombazana akhala ngesinye lo munye ukhala ukuthi ulala nendvodza lo munye ulala nemfati bantwana phuma ema-pimples la ekhaya wathi ukuthi siyaphila noma siphili sihambela sekupheleni i-medical aid sekuphelena le mali sihambela nobodokotela hayi ama-fibros ngawuphola ayikho Iphulo simatini. ayikho into ekuthiwa ama-fibros asiyathini ayikho mara ngiva bathi khona mara ayikho uyabona-ke manje udokotela ungihlolile wasekunama-fibros ayikho into lenjalo thina lento leyo siyayishaya siyikhiphe thina ngidayisho ukuthi yini lento yabo so asesihambe lapha emntwini ke nangithi mina umuntu ufaka ngakhe so sicala la umuntu nakatalwa umuntu nakakheka ngisho njalo kuhlangana indvodza nemfati angisho Yes. nakuhlangana indvodza nemfati babili labantu lo utalwa ngiletibongo nati lokubalela kunakhokho wakho kunakhokho wakhe mfati walo ekhayikini Ngala kubobani. ngala kubobabe Yes. angisho labana abahlangana boyithu batala mkhulu wakho nemanga Okay. sebese mkhulu wakho agane ugogo wakho Yes. sebangaki Sebayi4. bese kutalwa wena lapho uyayiva mzi Okay. angabe Okutalwa babe. ansi ngikhokho lo Yeah. khokho kati lo Yeah. ngumkhulu umgogo Eh. bese kutalwa babi la Oh yes. bahlangane nabantu namanga Namakwami. bese kuphuma wena Yeah. bayingaki abantu labakutalako wena By 6. bayi-6 Yes. nangala labatala Nangale kuna 6 yes yebani. labatala amakwakho bangaki By 6. bese kutalwa wena uyabona labantu bangaki Labantu bayi 12 wonke. lalela-ke asingene etukwengadi le nithi nini i-DNA umuntu kuhlangana tingadi etimbili letakha lo muntu kunalento lesiyibita ngani lesiyibita ngetidalwa manje ngilabantu labangasuki la ekuwo no matter what ngesilungu abasuki ngathi ingadi uhlala uhamba nayo Yes. wakhiwe yini wena Yakhiwe ingadi. lo muntu uyingadi angisho Yes. nathi idalwa eti-40 yahlala kuwo that's why ngisemntwini kube sekuvuka umlongogogo noma longumkhulu Okay. nakashesha aphikisa ngathi uyavuka lo kuthi ufuna igama lamunye Yes. kusho ukuthi ukuvuka
lusho ukuthi umuntu uhlala idalo leti-4. Okay. Ya, leti-4 sicala la. Leti-4. Nasesuswini kukhona sidalo lesimangamelwe. Nasesuswini sama kwakhe timbili timengamele sangala nakatalwa khona letimbathako kunaleti lotalwa nato kunaleti letingiphatsa ngoba songaphandle Okay. uyabona tiyakumbatha Okay. leti ngilese tokungiphatsa ngenhlanhla ngekuba nemali Okay. ngekuhlanganipha ukuthi ufunze ngekuthi utale abantwana Yes. ngalokuningi nje umuntu angacabanga lesinako uyabo so umbatha ngilabani lawo bayi-4 Okay. so la khona lesikuyonto yakhona ukuthi sekuzingenteka babe 8 noma 12 Yes. kula khona noma sekuthiwa hayi wonke watangoma sithi kutshela ukuthi hayi wena kumele uthwasa wena siphiwa sesemandini wena ulugedla wena uyinini ngila khona sithi bayi-12 sithi yale yabo lo muntu loyo mbulala nini loyo yabo usukayingaki lo muntu loyo-ke so lo muntu loyo-ke uphiwa lamanye amandla kuze attack hayi kuthatha iminyaka kuze ufike la ngoba kunalabantu laba bonke bamvikele laba so kuyenteka-ke ukuthi nangaba sesiswini lo muntu ukhanza ukuthi ingadi yababo wakhe neyama kwakhe iba weak nangithi weak ngisho ukuthi khanza usibaba bakho unetinkinga ekhaya kuba umkhulu wakhe kadzeni amaphela balanza imjiwa netipoko funcufucu nje yabona-ke thola ukuthi umsamo ubhidlikile lo batshwalela ayihlangani lento khazi nangalakhaba uma kwakhe kunjani ngila khona sekuthiwa umntwana utalo ushonile noma wakhona uphunyelwa sisu noma lo mntwana akhula sibo 3 years 4 years 5 years uyashona umuntu akadalele kusafa semncane ngilapho Okay. yeah Manje wena wamkhabela. Bona mbuto mnakethu. Ngifuna Yeah. bengifuna kumbuta kancane lana wena mkhabela ukuthi ekutheni when you lose the connection of your parents sebandlule emhlabeni imcoko ke lenzaba lena ngiyathi ukuthi akusimngedwa sibaningi kakhulu lapho angisho uyibekile wena mnathi uthi inzaba yangamabomu leyo exactly uyabona ngiyafisa ukuthi ngathi ungangicheketela yona so that kuze sithole ukuthi so that sithole ukuthi ngisidakala kanjani leyo ngiyayijaka nje ngoba ngiyijakela ukuthi ngoba inami ilakimi leyo ngicela ukuthi uyibambe kancane mnakethu ngifuna siyende i-collection ngenxa yalesikhathi ukuthi namkhabela naye kagadle lapha usale wagoca omabili. Sekuningi kakhulu uqala sister B. ayisikuningi Okay, mina imbuto wami neuSekutheni la mhlambe mkhulu wakho uyavela kube ngihambe ngabuka ukuthi inkinga ikuphi ekhaya bese bangitshela ukuthi kufuna ngomakhela indlu la khona ulahlekile uva amakhata. Iyakisebenza into lenjalo. yes sebenza Ngiyakha kuphi lendlu kamkhulu ekhaya ibesihlalise kahle kuphi. okay ngayiphendula Agcine ke umnakethu ngoba ngiyamazi lo uyaganza ke yena imibuto yakhe ecishe iba ngathi Ngicabanga ukuthi B akaqale ngale imibuto le. okay lo eqala ukuthi lo akakho umbuto uthe isidakala kanjani to recap the connection between me nemntali wami lesewandlula emhlabeni is very very simple nangabe ufuna ukuconnecta nemuntu wakini asisingasho singakhethi yes ngoba nawulungisela munye ushiya lomunye uyanyukubala yes kufuna usina uyiqala lenzima uyiqale ukuthi wena ufuna kuyilungisa yonke yebo so into leyakibuke ke le into lethi kufuna tihlole ngokamoya hayi ukuthi wende ngoba soyati ukuthi okay so la uqala khona kamoya ufuna uqala uhlolelwe sicela sibuke ukuthi mkhulu ushone nge-ede liqala yena ngisede liqala thina ngilokuthi ungacithi kulobola mhlawumbe bekanalo okay lelikhulu kabi awuzwe so sicela sibuke into lefana naleyo yabo so bese siyahamba sofika la ekutheni uma ngabe ungumuntu onalotaleka ekhaya ungive kahle sibuka naloko ngoba le tinto leti phindze ithambe athiyani nalomhambo nalesinto athiyani kakhulu tiduzane kakhulu
So siyabona usumdaleka eKhatsikhaya ngithi esibongweni sakho. Yes. So it's very very simple. Wena nangabe i-connection engasekho nebantu bakini lebadlula. Kunentelezi thina lesiyakhaya kunayo mina ngeke ngiyifihle vele nginayo isigeza lithuna sigeza umuntu. Okay. Ikhona kugezwa lamathuna agezwa. Amathuna sebese ngicala umsebenzi ukubalanza labantu. It's very simple. Kulanza abantu kulula. Abantu balanza ngemahlahla. Okay. Mase balanza labantu but before nibalanza labantu kunalento lokufuna siqale la. Kufuna siqale sihlole la eKhatsikhaya sibone ukuthi bunkunzana abakathelini manyeva lapho. Yebo. Senangabe bunkunzana bathele manyeva phela ngibani la ngahlala la kuhlaba khona. Funa sibese kusetshenzwa lapho kukhishwa lamanyeva. Kuyashanela kuyahloba. Niyangiva umsuthu ngithini? Kuyashanela kuyahloba. Sesingena to process manje kuyosha ini lamathuna. Yes. Sesiyabuya singena to process ukubalanza sibafaka ekhaya. So iphinzi yokuchakela kulombuto wasisi ithi kumele kuyowakhiwa indlu vele kumele kube khona indlu la kutahlala khona banibala ikhaya lesebadlula. Uyabona ke le ndlu le ekuthiwa indlu yagogo le ndlu yakhiwa kahle kahle ngithi ngoba vele ukuthi into sesiyalahlekela sethi yasilahlekela kulamasiko. So ifanele yakhiwe so uma ngabe ingekho into singakabalance kahle mara lokhu yakhona kulungiseka nedweba la phansi naze nayidweba kusho ukuthi seyikhona ethi ufuna iphuthume lokwakhiwa seningakwenda lo kunye ngoba nijako sitinto divuleke. So le process leyo ngile kusudakala njalo kwaze wazwenda lokho vele kufuna into tibonakala ngemaphupho utangikhani aqala kubaphupha ke lesikhani lekhani uqala kubaphupha automatically impilo yakhe yantshintsha nguneka 6 months mina ngabo sobhampa imoto lo ba nawende lento lengisho yona azi uyothwala ungazi KZN uyothwala ungazi uyothwala ukhona mna ke ungazi uyothwala ngiseladluti utawubona asisibambe namna kethu babesho sesidliwa sikhathe ne I think ikhona lesikumisile ne nami nginemibuto leminingi mara ngiyacabanga ukuthi kuna part 2 la. Yes uyafuneka Ngikulenza so ngicela ungakhohlwa kunikeza abantu incingo zakho nako konke lokho ne. Okay. Yeah, ezisitovala because vele isikhathi sekude. So So babeshongwe lamandla uwathathephi ngoba ushilo ukuthi kunaloko labanye bayathwasa or senifikile lapho. no uyibeka kahle bese sengafika Thwasa labanye baya kuphi ngoba ngiyabona nawe ugabile. Ugacile lo msala Yeah, ukuthi kwendakalani phela angithi lana sinale problem yokuthi abantu bayahabula into la estradini babuye basichaze. Qinisile lapho ke la ngasheshe ngiphendvule nje ngicabanga usuvile ekuqaleni ngikhuluma mina solo ngikhuluma ngani ngikhuluma ngebantu labalala ngikhuluma ngemandla abantu labalala ngikhuluma ngemimoya yabomkhulu wasekhaya liphilako nakagogo khabo make ngila khona lidloti limandla kakhulu lapho so umuntu ke nakasengatelwe sekingilapho uma khona labantu lengikhulume ngabo ukuthi uma ngabe mkhulu wami mina ngipha ngeke kulapha ngetihlahla kuphuma gogo munye khabo make afika tonginika ini ngikulapha ngani mhlambe ngekukhuleka noma ngingathandazela imali noma mhlambe ngahlanganise nemlotha sho ukuthi ke mina ke isiphiwo sami mina angikathwasi mina angikathwasi ngoba singagcina sithwasa so mina angikathwasi so kungathwasi kwami ngilokuthi mina ngambuleleka ngani ukuthi nginikwe ngalesimo semaphupho njengoba ngisho kuthi umuntu wangi-initiate mina wangitshela usilenda so biyala mina ngalungisa umsamo wasekhaya kwathola ukuzivele nami ngilomlo usho ukuthi khona into lebeti ngendakalela nga-understand ukuthi kahle kahle kwentekani ngazi ngathola umuntu wangitshela nje liciniso ukuthi hamba wenda so ekhaya kini tabe sethi into uyambule vele kwabanjalo ngilomuntu lombulelo ke mina ngakukhonjisa ukuthi qala la utela kwazi kodwa ufika la so vele lokho kimi kube siphiwo ngoba kunesiphiwo nesipho kube siphiwo into lengatalwa nayo le lenga-challenge noma abe ngibani etatohlola yes mangibani ngiyamchallenge ukuthi singeta la tofika ahlola ngandlela ahlola ngayo umbubuka ngesibuko kumbuwendana So utakutshela leno lengisho ukuthi iyaqala phi yagcina phi ngidawuva ngayo engabe kuyakhonakala mhlawumbe ukuthi usiphe i-taste ye-experience ye-case loke wayisolve ngemaphupho uma ungakhona kunankinga mhlawumbe uthi
ngeke ngaba nesimo lesiso nomuntu loso angimadi kwavela lokhu nalokhu waphupha lokhu nalokhu nje into le njalo ikhona. Inkunzi nje elicala lowayilungisa nje. Inkunzi elicala engayilungisa shothi mina inkunzi elicala lengayilungisa le cishe futhi abantu bangadingayo kakhulu. Yes. Mina ke ngilomuntu ukuthi ngaphiwa nekusebenza ngabo bantu. Ngisebenza ngabo bantu mina ngetihladi hayi ngemuthi angiwadi ngathi ihladi. Okay. Yeah netwasho. Okay. So mina inkunzi elicala lengasitha umuntu ngayo. Mina angathi mhlambe lesinye lengasati mara uma ngabe umuntu nje afaka itilwane futhi umuntu bamfaka esilwane ngevele sesimdlile emtimbeni siyambulala ngoba labanye abantu sibashaya kuvela ngathi ku stroke noma bomini x-ray thola ukuthi sebabamba letinye tifo. So mina umuntu onjalo ngiyamlapha mo special abantu besifazane labanga basebathola sibantwana babathole kunebantwana lebaphila konyana ba grade R lebafunza Great R. Bakhishwe ngiletandla. bakhishwe ngetandla tami leli. So kuvulela umuntu inhlanhla ngikubale baningi kakhulu lo kimi khona abantu sebahambe abantu labathwele ngafike ngathi mina le nto yakini ayifuni ukuthwala ayifuni umuntu othwele vele ifuna nathi ihlathi leti2 ngihambe ngiyotfuna mina ngithi ngihamba ukugeza ngalokho ngikhuluma ngemali njalo lebo maloya yini bangikonke bafuna kona. Sister P. But nine kune mani ngamaphupho yathi ngathi ungabuyi. But ngineliphupho belinokufika kaningi angisaliboni nyalo. Shokuthi ekhaya lamnyango benginokuphupha ngigubha timpahla tethu la khabe batifake la phakathi. So mina nangidlula ti la phakathi nangidonsa yinye kuphuma le. Mangidonsa eMorocco timpahla majezi ethu la ekhaya. Ngagubha nase ngifika ngasekugcineni secala kuphuma bo1 rand bo2 rand. Leli phupho belinokufika kaningi lahamba laphela. Ekhaya. So labatiko bathi ha banigubhele labatiko bathi hayi imali inhlanhla so mhlawumbe ungacacisa. Okay mina nje ngoba liphupho ngithi kusiphiwe khona umuntu oliphupha ngoba bamtshela khona umuntu olichaza ngoba bamtshelile sekukhona umuntu olidonsa ngemoya. Liphupho nje lichaza ukuthi ulidonsa ngemoya. So na uphupha impahla divela phansi kusho kona ukuthi njengemndenini boshiwe vele emalini nini ngathi uyabona ke kuyinto lengapheli kuyinto ukuthi nivaliwe kuyinto lefuna uyolungiswa kahle ngizama ukusho njalo usho ukuthi ekhathe ekhaya kukhona into leyafakwa ngiyona namhla unemali namhla uthi kanti into ufuna ibe stable not stable nawunemali unayo nje yabo simple. Phela mntumba ledolobheni hayi ngiyadlalela isimntumba lo kuyabhadla badlile tsatobhadla sikhathi lesithenene I'm so excited babe Shongwe before ngivala mina kethu ngiyacela kancane ngicela ukuthi ushiye leti number takho ngoba hey mkhabela itogijima kakhulu lena badala idzinga lelijale embutho ngicela ubachazele ukuthi mina ngibabe Shongwe ngitholakala enzaweni lengikuthi uma ungangithinza enambeni yekungukuthi nekungukuthi ngoba mina ngiyathi ukuthi uyabuya kancane nje mina kethu Elula nje. Ukuthi kahle the location lapha. Yes, the location. Yeah. Ilula mina la ilocation la ngitholakala khona kusenkomazi. Inkomazi enzaweni nasemagudu. Indzawo leyo cishe abantu labaningi abayada ngisho njalo that's why ngathi akuveli kahle. Indzawo la ngitholakala khona lapho. So lula nje kungithola inamba yami ngiyintshintshi ke mina ihlala ngiyesa ubusela. Ithi 0822 bese ithi is 082 sorry ithi W2 bese ithi 74 ithi 809 lusho ukuthi inamba lengitholakala kuma phone calls na WhatsApp ngiyatholakala. Then ku social media kwanyalo ngisatholakala ku Facebook kakhulu sina ku TikTok phela. Ligama laba ngakuthola ngalo mhlawumbe igama lengithola ngalo i-dictionary maphupho. Dictionary maphupho. Yeah. Ngiphinze futhi abamabili kukhona le page le dictionary maphupho kukhona lethi imbunga yesintu i-dictionary uqala ngokuthi utype imbunga yesintu bese uthi dictionary maphupho kutawuvela mina lapho.
mine nine bekunene niyochazelwa ngimi ngoba leli jali ungathi litawuqala ngami ethi ngikale nginathe lingakhulu ngiyabhadla bhandile. Don't forget to subscribe, like and share. Follow us on Facebook, TikTok and Instagram. Igama lami ngingizamani ngwakadlamini Sibongo Mkhoto kaShaka ngihamba nababeshongwe angacethi naleli jali. Stay tuned, angacethi mkhabela leli jali yafuneka leli. Peace. Ngiyabonga.